Gospodine Đukanoviću, pre svega hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Slobodna Evropa tokom ove posete Pragu, u koji ste došli u trenutku u kojem se na Zapadnom Balkanu prosto kao virus, a da me pogrešno ne razumete, proširila ideja da bi države Zapadnog Balkana što pre trebalo integrisati u Evropsku uniju, pa bez standarda. Ta ideja je naravno intenzivirana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Moj stav je da sve zemlje Zapadnog Balkana treba da imaju svoje mjesto u Europskoj uniji, ali do kojeg će doći nakon bezuslovno realizovanih kvalitetnih, sveobuhvatnih društvenih reformi. Dakle, ne vjerujem u prečice na putu ka Europskoj uniji, ne vjerujem da je moguće odgovoriti zahtjevima života unutar Europske unije bez prethodno realizovanih reformi, tako da mislim da je iz Crne Gore i do sada poruka bila jasna. Spremni smo da ispunimo uslove, prije svega u oblasti vladavine prava, koja je postala ključna tačka pregovaračke agende sa Europskom unijom, a nakon toga želimo da ostvarimo članstvo u Europskoj uniji i mislimo da bi Crna Gora na bazi do sada učinjenog mogla biti prva sljedeća članica Europske unije. Odmah ste otvorili svakako i najvažnije pitanje, tiče se poglavlja 23 i 24. Tu rezultati, koliko god forma bila ispunjena, nisu dobri. Ukoliko govorimo o izveštaju o napretku iz 2020. godine, tu se govori o široko rasprostranjenoj korupciji na visokom nivou, upravo u Crnoj Gori, te nesposobnosti ili neadekvatnom odgovoru pravosuđa. Najprije nemojte... Pominjem 2020. u vreme u koje je vaša partija izgubila vlast. Najprije nemojte da nas iznenadi to što imamo deficit evropskih vrijednosti u regionu Zapadnog Balkana. Prema tome i deficit vladavine prava. S druge strane, mislim da je jako važno naglasiti političku spremnost reformskih vlada u našem regionu da otklanjaju te deficite i da na bazi realizovanih reformi, dakle po zaslugama, ostvare članstvo u Europskoj uniji. Gospodine predsjedniče, moram vas odmah prekinuti. Ne radi se ovde o deficitu. Ovde se radi o vrlo oštrim ocenima. Ja ću citirati strategiju o Zapadnom Balkanu koju je Europska unija, Europska komisija priredila za 2018. godinu. I tu stoji: zemlje državnog Balkana pokazuju jasne elemente zarobljene države, uključujući veze sa organizovanim kriminalom i korupcijom u svim nivoima vlade i administracije, kao i snažno uplitanje javnog i privatnog sektora. Nije ovde zaista reč o deficitu u realizaciji standarda vladavine prava? Ja to razumijem kao jedan pogled na našu... Slažete li se vi sa ovom ocenom? Ne. Dakle, apsolutno ne i to ne saopštavam prvi put. Ja smatram da je takav narativ o Zapadnom Balkanu u godinama koje vi pominjete bio uveliko inspirisan neodlučnošću Europske unije da primi zemlje Zapadnog Balkana u članstvo. Kao što se sjećate, kreirane su razne alternative članstvu, iako smo mi iz regiona uporno ponavljali da je svaka alternativa loša, te da za stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana našim zemljama jedino odgovara članstvo. Držimo se fraze, molim vas, zarobljene države. To je dakle došlo iz institucija Europske unije koje se bave pitanjem integracije. To se odnosi na sve zapadne balkanske države, uključujući i Crnu Goru. Da. Došlo je dakle od autoriteta. Kako me težite kao država? Kako je moguće se ne slažete? Mogu slobodno da vam kažem da se možda ta kvalifikacija odnosila za Crnu Goru kao po tadašnjem viđenju Evropske unije jednu od karakterističnih zemalja za takvu ocjenu, upravo zbog okolnosti da prethodnih 30 godina u Crnoj Gori nije bilo promjene vlasti, da smo imali kontinuitet jedne vladajuće koalicije. Jeste zanimljiv fenomen da ukoliko zagrebete po površini, naravno neću po površini vrhovnih organa nekadašnje vlasti, govorimo o ljudima iz kruga vlasti koju je činila vaša partija, odnosno okupljala vaša partija, vrlo lako pronalazite imena koja se pominju u nezgodnim kombinacijama. Pa u tom slučaju i imena iz vaše porodice. Pomenut ću Panama papire, na primjer. Tamo se pominje i vaše ime, pominje se ime vašeg sina. Pominju se firme i poslovi na Britanskim Devičanskim ostrvima. Hoćete mi reći šta je tu nezakonito? Pa evo, vi meni recite koja je vrsta biznisa koja ide od vaše porodice, na primjer, postoji u Panami. Dakle, čuli ste za offshore biznis? Da. I čuli ste za offshore kompanije? Da.
koje se registruju u svim zemljama, uključujući Veliku Britaniju. Da li mislite da je to nezakonito? To naravno nije nezakonito, ali dobro znamo kakav je fenomen poreskih rajeva. Tamo se investira da bi se uštedelo na porezu, je li tako? Da li jedan predsjednik države Crne Gore koji je poreski obveznik u toj državi treba da investira u državi koja je poreski raj? Da. 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 Onda savjetujte i građane, državljane Crne Gore da isto učine. Reći ću vam i zašto. Reći ću vam i zašto. Nedavno sam to razgovarao s jednim vašim kolegom. Znate, ja mislim da su moje obaveze dok sam predsjednik države da radim u interesu te države i da bezuslovno poštujem ustavno-pravni sistem te države. Onog trenutka kada završim svoju državnu funkciju, a dozvolit ćete da sam svojih 30 godina dao državnim funkcijama u Crnoj Gori i kada odlučim da se bavim biznisom, moj je izbor gdje ću da se bavim biznisom. A meni bi nekako najlogičnije bilo da vi kao 30-godišnji vršilac najviših dužnosti u Crnoj Gori razmišljate o biznisu u svojoj domovini. To bi bilo logično sa vašeg stanovišta. A što to ne uradite? Ali zašto bih ja radio ono što je vama logično? Zato što verujete u budućnost Crne Gore i verujete u zdrav poslovni ambijent i verujete da možete doprineti tako svoje zemlje. Nijeste u pravu. Dakle, ja imam registrovane firme u Crnoj Gori. Dakle, svo to vrijeme i firme koje su uredno prijavljene i gdje su upravljačka prava uvijek prenošena na druge ljude u trenutku kada bih se ja vratio na državnu funkciju. Ali, ako želim da neki posao obavim izvan Crne Gore, dakle, koji neće ni u jednom segmentu doticati Crnu Goru, a zašto mislite da je ne samo nezakonito, definitivno nije nezakonito, nego zašto mislite da je nemoralno ako želim da taj posao obavim tamo gdje su porezi niži? Zašto mislite da bih morao svoju... Mislim da negde oslikava, prosto ne znam ni kako da formulišem ovo pitanje, ali i vašu sumnju... To su predrasude. Vašu sumnju da je Crna Gora idealan ambijent za investiranje, za biznis, za rad. To je dosta ozbiljna ocena. Da, naravno. To i dalje mislim. Dakle, jer ako neko realizuje... Ako vi sumnjate u sve te osobine Crne Gore, šta zaista da misle o običnim Ako neko realizuje investiciju od €1.000.000 u podmorski kabal, ako neko realizuje investiciju od €1.000.000 u autoput, ako neko realizuje investiciju od 800 miliona u Porto Novom, dakle, to govori da postoji dobar ambijent i da investitori vjeruju. Ja nijesam finansijski potentan da bih mogao da realizujem takve projekte. Ja sam dobar dio svog života posvetio državnim poslovima. Kada pokušavam da se uključim u biznis aktivnosti, tražim najpovoljniji ambijent gdje mogu da se uključim i ponavljam vam, predrasude su kada govorimo o offshore biznisu kao nezakonitom biznisu. Recite mi, molim vas, razumeo sam šta vam je stav i siguran sam da je i publika razumela, ali ajte, otkrite mi, na primjer, tajnu. Britanska Devičanska ostrava, kakav biznis imate tamo? Nemam biznis tamo, nažalost, samo sam registrovao firmu. Čim sam registrovao firmu... Čime se ta firma bavi? Registrovao sam firmu koja se ničim ne bavi, jer sam nakon toga morao da se vratim u politiku, tako da ta firma, nažalost, nije uspjela ni da otvori bankarski račun, samim tim ni da realizuje bilo koju operaciju. I to je sva priča. Neću vas više zadržavati na tome. Naredne godine, hoćete li biti kandidat DPS-a za predsjednika Crne Gore? To ćemo tek da vidimo.